chéad riamh bei foireann Glór ó ggófort leis na heagraíochtaí Gaeilge agus grúpaí Gaeilge pobail fud tíre ag dul STAILC. The Irish language community has been facing huge financial challenges due to lack of funding from Foras na Gaeilge since 2015. Gan in an eisteach agus an mhaoinniú curtha implachtaí all-warga seo ar chéal nGael ó chuaigh a gheas sa Gaeltacht agus leasmhaí. Over 400 Irish language family events were organised last year and 69 family groups were supported by the Changatí scheme. Tá an takeíocht de chur an Glór nGael ar fáil de Gaeilge i mhaoil. Bhíú dúis ceiste €100 million bronta ar na costí pobail, imléana níl brunnaí ach €20 million ag an chomhartha snáisiúnta. Tá chomhartha snáisiúnta Glór nGael i mhaoil. Last year, 220 GA clubs were registered with Fundorg Shosfachoncha, with €100,000 invested in the Irish language in those clubs. Tá an takeíocht a chur an Glór nGael ar fáil de chlublann de chuid an cumú plas Gael i mhaoil. Rinneú breis agus €100 trotha cruinnithe takeíochta, reachtaí le ceardla na oileána de chostí agus clárú grúpaí nua Gaeilge leis an scéim takeíochta céimeanna. Tá an takeíocht a chur an Glór nGael ar fáil de chostí pobail i mhaoil. Last year, 211 businesses across the country were supported by the Gradam Grona Héireann scheme. Tá an takeíocht a chur an Glór nGael ar fáil de gnólachtaí i mhaoil. Last year, 16 schools participated in the Scheme na Gúntrí Teanga scheme. Tá an takeíocht a chur an Glór nGael ar fáil i mhaoil. Bheadh implachtaí ag ceora an áras ar phlean-oibre na nifigh pleanála tangan an sá gahar sa bhín agus a drálaí chomáile ópítíanna ar foiid na tíre. Tá an takeíocht go gur an Glór nGael ar fáil i mhaoil. We have already been forced to cut back on services and supports because of the lack of Foras na Gaeilge funding. Gan mhaoinniú ceart, tá ormóidí agus na seirbhísí a churméid ar fáil i mhaoil. Seas linn agus leis na Gael ar fad ar an séolás faoi Feabhra idir ní agus a haon.